Mwandiki munene ruhonge-inĩ rwa onjoria nini Susan Mang'eni uria warĩtie arĩ mwena wa Kitengela kaunti-inĩ ya Kajiado augĩte mĩeri 7 mĩhĩtũku kuma rĩrĩa kĩgĩna kĩa Hustler kĩanjĩrĩirie kũrutithio wĩra Akenya matanyihĩire milioni 20 nĩ magunĩkĩte na mũbango ũyũ. Oho akiuga kũrĩ na mũbango makĩria wa kuongerera kĩgĩna gĩkĩ nĩguo gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ kwanjia biacara. In the next 2 months we are going also to again roll out a new product called Startup, which is going to support our young people who come up with new ideas and you don't have money even to experiment your idea. We are going to provide for you financing for that. Atongoria matiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Kajiado maugĩte harĩ na bata onjoria ya nini hamwe na ikundi kũheo gĩthomo kia ũrĩa mabataire kũhũthĩra mbeca ici. Bali na kupeana pesa, wacha tufanye capacity building ili watu wetu waweze kujua jinsi vile watakavyofaidika na pesa hizi na hata wajue njia ya kuomba pesa hizi. Pia mimi ninajua kuna watu wengi wana uwezo wa kufanya kazi, lakini ya maana kabisa wacha tuwahamasishe. Wengi wanaweza pokea pesa hizi bila mpango na bila shaka hizo biashara zitaanguka ama hizo cooperatives zitaanguka. Mbeũ njĩthĩ nĩ ũrĩtio kuoya mweke ũyũ na kuoya kĩgĩna gĩkĩ nĩguo kũhota kũhũra biacara cia onjeki rĩrĩ kũrĩ na ũkunderu wa mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Kwanza wamama wako kwa soko na vijana wanafanya biashara ndogo na bodaboda, mchukue hii pesa. Mchukue pesa ya Uwezo Fund, ya Youth Enterprise Fund na mchukue pia hii ya Hustler Fund. Tunaposhikana na national government na county government, kwa sababu hata katika budget zetu pia tumetenga sehemu ya kusaidia wanabiashara ndogo ndogo, bila shaka tutawasaidia biashara ziinuke. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjirũ wa Marofo.